Ghana de Simamba enumere no sia abomi mobibia jo amamakwaba de ba Ahenkan 93.3 FM Sabrason sabahodwa nekwasie September bosom de toso du ba kwa fimpini na aduanu mienu mesi adwa ede besomo ebi ene se mampani abede eche dokota Mahmudu ba mianrada wonomo ade eye National Fitness Day ede hihye so na odensembe tudwa wakasa paadi a kire Ghana fo na ubeti mu nkiremo pa senso anakane aban krache edema atwemampo nua district wasantemantembo ononyamfo 7 yaboa edi atudwa ya wo chese ema bia ntena baabi ano enkonkose betimi adunkunim ewa galamse illegal mining ho a na wo se amanyokwa kase mienu NPP ni NDC amanyoko no wo mkabom enne beboa obete mu nkiremu na ehwehwem ede yakosua adepa Dumas information centers eto Kasiebo no apete life ene didi soyi Ahenkan 93.3 FM Ahenkan Kasiebo yobomua ya jibe Pia Anuti Kasiebo mubati anka ewo End Time Information Center Achim Asanteman Kwasia Pia online radio ewo Asanteman Temu Kumase Alo Masuta Information Center ewo Jiwani Kwanta God's First Information Center Achim Betnase Alternative Information Center o Yausero Kanyame Information Center ewo Achim Achikrum Cooperative Information Center ewo Achekrum die yesutumi ye Information Center ewo Achim Dwaha Awurade na ye Information Center Achim Apreku Gode Waye Boafu Kojo Kome eye David Ba Information Center Dimpa Information Center Achim Asane Kosiewa ewa Kosiewa Krom Osono Information Center ewa Achim Esam Abnasemai Information Center wachim Abnase Nyamene Hine Information Center wachim Ofosukrum Ena Nyame Asam Information Center wo Achim Krobase eye Nida Sonia Rade Prince of Peace ewa Strasi Somwa Heba Information Center so som se twitwe ewo Achim dan Intiamwa Junction Peace Information Center Wakokobe Eno Sewa Information Center ewa Achim Anyinase Kusam Information Center wachim Achiase Keka no Krobo eye Adom Information Center Peace Infobiz Watakrasi Tokuya Ebutu Achim Odumase Adwempa Information Center Jinanko Jama North Chidom Information Center ewo Achim Adubiase Bono Mantemu Abapa Information Center Goka Sumnyame Information Center eye Chirimenken Nyankuma ase eye Nanapia Information Center Dai Kingdom Come a Police Zevo Asioko Jama no Bono Mantemu eye Tuapa Information Center Abusia fenyuma kwa wanamatu sikegu meso enyuma ya Jumwa Herbal Center wanamadu Jumwa Herbal Mixer de abedwama so afa Jumwa Herbal Capsule so boa etun yarewa hodo na se Alhaji Hankuri Enterprise otonto provisions ODI Electronics eba no home appliances na kate na wobenya ne papa mu papa Jubilee Hospital so eboa pa afa mu eni Enradana aya National Fitness Day. Na National Fitness Day wamode tisu so no. Na jese eyade a eneda no ena penifo de so wasa wamode hyase na boa. Se na beboa na memene da. Etoso mienu ewo bosumi bia mo no. Ene wombe tie si krom won ya homache anapa tutu. Wamaji wo